Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC ke National People's Party uba bajop pingrum. Habaykren bat kinong thok kubor halor ka jingsha ken thok na barok kiliang. Ula ong ka jing ken thok kawan nakitu ki bomlong MLA. Henry ki badai ki MLA kim keren AA. Kani ka pau baki ni ki seng kim don ka jingas ngautu jingmon hapedeng jongki. Syuk-syuk nakaliang uba pingrup ula kentu ya ki seng san perthai ki badan lang haka sorkar. Bagi day banyatai sani bhabat ki MLA haswa baken keren AA. Namar kane kan kata ya ki MLA jongki hi. Ula ong ru bawat ka seng kongres ru ka kentho. Bat ki nong yalam jongki hateng-hateng ki keren kongpong ya ke ai kebakila dep keren haswa. Hakaba ula ai nuksa ru ya ke jing keren jong uba pala uba ong baka seng kan job palat lai pongun. Henry hadin pat ukren da kongpong da kaba ong pan bahajala Megalia kan baka wei ka seng kan job palat ya kalai pongun. Ka jing ong jong general secretary jong ka UDP ba ki ne jubor po MDA yo baki tiang yang ke presiden rule rei mai dei doktor dei professor ngatai dei banle homework ba ke MDA menta ka don sau prang ki amani pat ada ki snow ba sha mo ki don ni kata ka jingwet te ngatai ba kin hab ya konsol lang baki amali jongki nomor ting-ting ipet kini ki bayar keren apa kini social media mot keren presiden keren general secretary ki bamdai ki amali haba kadu pat long kasyong akara ki amali ban ya keren lang bukan leadership jongki ya katangan ulah ban kelok ya no andre kini banyak konsol lang kin syap kin ai statement bagi amali nada ki amali borok kila ai green signal ba mo ai be kata statement te ingin so ya hab ya kata statement lagi. I think ya itu statement ada personal level, ada party level. Ingin pen ada ke BJP rukum jo presiden lah hukum tu, bangin bang no kumtai kajing kersian Henry ni ipat Wembley contradict. Dia ngapain ngah baru kini ki parti bun ki contradiction para maki ngindaya ong ya ka kongres parti ru ya honorable president ong ba ka kongres kan job pala lai posit akan ka election banwan Henry tham sipang pat dapi pet bai untuk statement yang ba ba kajelan ka lihat ka bahwa ke parti kan cross lai posit kalau contradict ya dia adalah dia I think sure begin I kan no statement begin keren ini public meeting kile ban le homework sure baka parti la jong but ki MLAs la jong I think there should be a good coordination apeng jongki nokit kam jong parti bagi MLA jong ki kan syab ngai nomor dia no dedi kan efek hi ki MLA ne ka parti ada ka larger scale kan